Di pohon keranji, jikalau sama merpati di ekor mata, oh mata kita berjanji.
Aja lah melopok kayak. Ah, dia ambil genggel nah, ternyata genggelnya guys. Oke ya. Banyak lama mati lagi. Ayo kena. Ini Madeo itu kamu kayak mau pulang kan? Aman nih kak? Mana? Siap-siap. Coba kita monitor kak, monitor kita langsung sekali kita yang nomornya. Oh,